Hi ma'am, anh Silva Ngang ngasi ay chapter ama mo pulay si mo chapter jam chawba kano nati ko macha ano yam na line na ngalingi degi hotba ka ngatani simple interest rate gi hana hore ko aina ngasi atopa chapter ma mo pore si question khaga hangi question ji handak hangi ba SSC gina loba EMTH da hangani ado question ji awo bada jawab ke aroi bada ju hap ke yengo ko question ji ate nati para find the simple interest in the rupees on rupees 3500 as a sum borrowed at 5% per year in the rate of the interest for the 3 years I mean ngasai gi mana 3500 si borrow tawre ngasai gi samje do 5% ji per year dani the rate of the interest e duga 3 years I mean sai da koina dum photo ji jam lai na dum hot pe ai ko si minute baad na dum hot pe are to dogi na mutam da principal ji kya no 3500 ade targati rate ji kya no r ni aina lore ko rate of the interest kya no 5% time di kya no 3 years mai moi formula do le dak la pan je le lore si ai noi khang na sa do go khot be wani akhang ba mi de do dum into to raga 100 na divide to ra lore do seida simple interest ke simple interest si SI na itham bi ko si gi formula ji ke do ge bu P R T divided by P means principal, R means rate of the interest, T means time. Aditi P ji kya no 3500 into R di kya no 5% into T di kya no 3. So divided by 100. Si 0 ni dak lo ka to aditi kya ta ni 35 into 15 kya ta re aditi into toro 35 into 15 ji into to matam da 35 15 into Doro 25 15 16 17 5 3 5 क्या ले रहे 12 4 5 अदे तार 5 to 5 से तारे आंसर करम मचु में सी नि सुमाइना याम कोई न होल बने मसे समझ लकान दने खंग वांग गोट पे सुंबंग का मचा मचा सिम जावे हो बद स्वाप के क्वेश्चन जी अरोई बद जवाब के न कोई द नॉलेज फंगो जगदी लाइक तोरमु सब्सक्राइबर तोरमु कमेंट तोरमु अदुग मथंगी अंक फजब ngaई मुले